Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Daki po hajar ngot upat ubelien ulapoi syak Dorbar ba jong kabri nyotrem. Kabalalong haka lifeway trek mentau benai kelalengkot arajar kat kendai. Hama dan student Taïew ya kabala pelong dak senjok jong kiseng balang. Kibahapo jong kesatri jong Confederation of New Trap Social Organization. Haswa ban sedang kejelang na sedang ningkong dak kejing ya paiba na kejing thang beriu kumalapan baik haswa balapan kotpat hama dan student. Haka jelang haka ni kejakapan layo jingkran na kibabon kinong ilam seng balang kinong ilam jong kiseng san pertai beper bat kiwai de kiriushman ki katto kan ne kiriu pokmat kejela pakan top yu president jong ke HSPDP uba KP Pangnyang u president kakhnam uba adalba nongrom u working president jong ke UDP uba polling do u CM ke HADC uba HSLA bat kiwai Kawehi nek jing dawa kaba ki babon kinong keren kilaban ya kaju hakani kesngi kadai halor ke jing dawa ban pentre kam no mardor ya ka an kaban khanglat ya ke jingwan rong kerthap ki bender bat ki barjala syakani ke jala kata da ka inner line permit ya ka bangin wan harpo jaga ni kamadan ya madan sudah latrai ya ka bangin saki bagum ki kun jaga beri nyol krep ni bersya ya ka citizen Mynjur araja Taïew atrai ngamnan ban ong ye remitip khamha mame kai kaban jia ye kari khasi lada ye kani ka bir lan long aino raya kerbat ye me atrai tuma melong nong ye lam joni atrai to ye atrai pan sul kham ta Yagi nong me khamat haraja sabha boleh. Bakin shim ye jingit khri batong em ye CAB.
samla jong pi don nang le sai thu sapun wa samla thei kasi jong la dau samla jong pi don nang le sai thu dang subek kene meeting kai nam kwa bau khar bangla undong ya ka dauki banong maja lakot ya ka maja namar baula enjoy bang syong honte nam kwa ya ka dauki ya ka rijan dia jumiru ba unong banglawang maja pelado presnam nakwa banong kawai chau chief minister badan burom jumi nai pendam tudang sho harmoni namara penpai dengan kedong ya kacat penreu jom pingna naong kini kapur yang le kan ko siam berom nai show berlitem satu selali kari berkacat penreu kajongi kadon kam bibi siam berom banle dekam shwa bangan syong manong nakua bagane meeting kanlang ka meeting ban khot gai wei pai wei ban yang kum kisipai jong ngari bariada antang mentuan nang haname anami nang kan jalur bro lagi pian ya dari kepil yenam dan jaga su Khadc solution the Citizenship Act 1955 komba ubelasa Khadc unsayo ya permanent citizenship Henry hadini bil long tang Henry usnem labiang bapinyo ya kata permanent citizenship kumno kani bil kan yana ya ki Hindu ki Kristen ki Parsi lari ki Hindu hana begini ada Kamtam yang di Kristen, katba yang di Kristen hakibai kiri layoran, daya benda, hilai kita, kumno pinyala, apa ki Kristen ki badan, hari India, lah syalele, syal pempra school, syalele ki kan khemagor kiriam, hana nyada segi berawan apa. La dengar kata kau pergi jom mana mudi lana kini sini terang kari juni tersak lalu kau pusang lana berterang yang ini kebel kebagi kita senang jom kat jom jelah cari lambi nginsa syayurat no bakni sebut sedang narayan kini kita parti hak dia sanbuk di Islam nim som pliti nirayan persya bagi ada di umsa wana ban tadi halu mendang wana mak jopi hangi jadi mungkin ngelam jadi parti di bagian kita sah hapok jaga usaha menteri kasih di pola ya hidup dia hidup dem but rumah dia yang keluar menteri kasih hak bagi korban kulit dia nggak sama lagi bila jauh sama bila dulu ini bersih gitu badan dia yang bersih kawan jauh ke rumah lagi bisa jadi gitu di syarong syati di syarong sana di way pat kita pergi boleh ke pasang gitu but kali gue kebentar lagi tu pas lagi sama mek agak sedikit macam way ni orang ni kami tanya ke sini ada bagai isu yang ke sini
kan wan pak hari nasi ke ini kecuali kecai pemilih ini kalau benar dari sini sosial henry mengapai pak kayak kecai pemilih kasih pernah kecuali ngasmu kerben tanggawi kecai pemilih kasih pernah kecuali kadai kecai pemilih kabom ju pendem thma apa wan kun sawi kali kecai dan bahasa kemat kita konspan kirot sing ukamji ya kejiang bahasa sasuk ia dari halak jingong na ukiang nomba ukamji ya kejiang kejai berdiri kasih benar kejungi kasih kejongi kari India yo ya dia yo kenai spak sabuno pidang yo yang itu ya kejingan te kurang agak instrument of position kita lihat sorry hal usaha kenai spak kamu mau pakai jahit berdiri kejongi suami yo yang jadi susah dari India lo hari Nidon na kajong kerpa, nidon na kabor kerpa, nidon na kajong jinsisar kerpa, nidon na kajong bisar kerpa, nidon na kajong dustur kerpa. Baru nilong apa kali India. Kalau bagi stek apa instrument of position, susi kali India kamu sudah pakai kami. Nilai dari jalan mereka, dari sini le, kamu dah masuk. Sibun ba diberi kejongi kila syak bandang jadi lebih nagam tak kejelah kejongi di hari itu hari kepor apa kesini kawan berpentingkan hari India ini Asnotam mula ini hari kepor orang tak kedon kecing statement ini kecingnya ki kalau tak hanois kiwei pak dikentai dari India kisah jaja Lada utirosin marwai yunur penilai yang Sorkar India pergi nombor di Jong ngamnek baga Dorbar ba abri unyutre kamu penilai sini aku kan tak marion kan telap ya jalan riu terbang gobreng lobu hidup si bi pergi tenar di Jong kei kekhor bagi lain daga sina kali ke madan sakate ke Dorbar ruang bagi bali ban yoi jajan ri khasi pernah ni ke beriu ni utre ngin yenteli kumwai ni perang ni lam nadan manong ni themna tho yelei midon sipun ki seng halang midon sipun ki political party Nilai tanggung wei ke jauh ni, dayung dayung. Hamba kumta tanggung wei ke sur, ini nang ni. Compare is PDP, compare PDF, compare PDP, compare ke BJP ya. Imasan dua, ini. Compare. Tanggung kedai tanggung wei ke jauh ni, nak buat beri, beri. Nilai tanggung wei ke sur. Lada logi sedang tangkin dia. Lada harga kapor sebab dikot yang ni. Kita sistem punya soal di India yang orang tindak itu. Nangai kat uni pailang. Juga beri menurut. Kita tim saya ini agak kapor ke soal India. Yang kasih ni. Kumba pila pertama. Yes, kayak itu. Nampak Yusuf Mahdi. No. Nanda saya. No. Yes. Resiko. Kemudian sekarang lagi tinduai. Apa terima utang ya kau ini? Betul ni terlilang kau ini. Sibun di portal parti dia. Sibun di senang dia. Tanggawai ni cuma dia. Hari ke Dorbar kemudian. Noge pitangkan ni. Baka pateng beriu keperluan. Kan sejarah kapateng beriu kilong din kiban saka ken sejarah pada kuair banai kulei piwei berdekat di kepor dengan semua kamu important kamu dongkam kata-kata kamu dongkam yang kelui bagi pateng kiban wan
lo important kilong din dan martadao nidon hangin ka lapan kot yang ILP haus nam arja khalai lupa juai bala sambiang yang ILP mereka kasih bagian tur media cokram malaikat kemau yang modiji we are part and parcel of the big stream India. Wanung klet, hamar boro don lagajong kerkela. Lara sama, yo bakhamla bayam Aipor son snem, laifu son snem, dong balai, dong bior, kenja, drugs. Lara kelipat. She's part snem, she's part of snem. Pilih ayu, snem IAA. Kita contribution, don IAA. Markadau, hanga pada piway. Tong ini apken, hak jele. Mereka kalau lu kerja, aku ini yang ingin minta. Kita kipat yang kita mahu. Makan pau yang kau mesur. Yang kita kisah balang baru ane dari kasih jantia South Korea di kisah Malaysia ke so iyo hatu nanya baik nanya beribor nanya kuat burung hatu nyamlai dari jeteli kisah pesan pertai dago burung tidak mentah apa Sorkar MDA naya bunkam ni perpor berpenskam di senjor jika malagi dengan penskam yang di senjor jika jangan beriu Kawai na kijingkran haga ni kasngi ke belakam ketek ya kijingmut ceperkhat jong upat ba kaderu kijingkran na wei na ki MLA jong kaseng BJP kata ubasan bor sulai ubala khlai la kajuban lak shu upat ba bala da Sorkar NDA balayalam da kaseng BJP hadali kampelat ya ke Meghalaya bat ya kathan chatailam mingi hi burak kawai hakaba pentrekam ya ke Citizenship Amendment Bill 2016 mau ringkat ubael heng kilalong ki bakloi ban mi no na kaseng BJP hibat katu gino kersan hapo haram bila maidan hapo teni alparadan ka National Convention Party ya ka bang ay ka member na kumaptayi ko hadin mga sulah bagi gino kersan hakaba hadin mga baga walan bergerak ka lapas ya ka citizenship amendment article Nilai bakal berjumpa abakrau ada. Ngayon ang hakmat kumpi ang mengati election. Ngalai seluruh Delhi bandrengem launan Narendra Modi. Nalatha sendan dagane ka memorandum kapal Aipor di press bak memorandum kapa nakapuso Honorable President kinsa puli yaki condense agani memorandum kapa nadapai lembah batbu kopi sa itu central leader ibare pek yang Northeast bak Meghalaya cuk nanong yang ngayon hangne ang magati election ngayon hapo Delhi banthat ito memorandum ban berengam yung Narendra Modi ang magati election nai ngayon ringkat parti hane bagati yang si AB Taïew gubernur ng Sibat ngalay ko ay ultimatum akabang kerpa immediately Baniban exempt outrightly to reject this bill in my beloved state Meghalaya and the Northeast as a whole. Failing which, I'm going to resign and leave. Ang kadua itarik, nalay, yung memorandum, ngapat yo ego jubah. Lalam yo ego jubah, ngalapun krek, ba't kinongkersan juga, Taïew panuan, bangan ras dan naka ultimatum,
Shibrai bahan Aipor ya ka Sorkar BJP Aipor Delhi Badru ya ka BJP Aipor Meghalaya Nala Aipor Shibrai the election na po Meghalaya per North East Nala ayo kadung political care kabar saya bakal nomor long balak be ila wing jadi na BJP Namke bahaya kita ni mana ada harway tarik marsin mi dan convention hamaga yaw bahaya ni dan argor long ready ba na long ready marsin pa long ni sai ni ibahaya yung pasmur to up si argor tegong to ni up nama padio jangan si bahaya kita ni mana dan BJP ni mana nanti ada CAB. Bahaya nak kubur, bahaya. Kata yang berbuat bahasa semua orang. Bahaya. Bahaya lomba berkreat. Perorun ini baru saya. Nak apa? Kaparti kalau secondary kaparti ni tak uniform bernaya Aipor. Apa praktis mah? Yele no timru job be. Parti kan sekali bos dia ni parti. Kacau pilih pada hak mat. Nanam randin, lada barot biji pikiran din, usul gor unum randin. Ublay sedarmu, ublay tu start na Aipor, nagar puyi. But kaya kaya yang tu di matasi, perlu dibatkot dari ini pun. Halo, apa pun pangai burung yang tu ramah, ulai juai apa kerpang ba kabar sah nangnes sahabat. Agak jengnet curi, walau kita ngibang baper. Dari ini part of our life is to pray for each other. Kan panginan bukan mana berarti ini dua yang mana. Boleh sadar. Memorandum kepala ayah harus ditarik. Saya Honorable Presiden Ibar harjalin batin boleh di konten sekolah boleh. No CAB, no CAB. Hadirin kasihan, siswa sidang raspa ahundai nilawan kinong sunca dirayot jongki paren. Hakas nam sedang sedai spa sabunyau saupra nilawan kinong India. Hakas nam sedang sedai spa sanapau nilawan kisahun trai. Hakas nam sedang sedai spa niupar nilawan kinong Meghalaya. Hendai kita orang ikut nyokap nado kurang kuma bat kata hendai dari kejoyi kansa makin besar kita sah ketaknya kita domination dan jongi nada tahu hadirin pinti kebawah abang ilum pada katni hadirin KLP rally kalau hadirin kejoyi kemarin harusnya ada Khadc Masuk dong, kini kamaran student, yang pernah balong, gerak kamaran kema, keciptaan juga kema, pernah kerja dulu. Nambah gilum kasih, gilum ulang trap, gilum long gelum cinta, jangan patah menangwan. Gilum share, bagi patah menangwan, kini. Pai sini bagi non baru kini gilung pilatan gilung tidak jogi. Gilale lagi jong di bentah. Hakas ada perkai kisah di balang. Gilala jong di bentah. Di Dorbar senang. Gilala jong di bentah bantai kejat beriu. Hoi, naron hakas ada san perkai. Bar kejat beriu jogi kasih tahu bahwa balong bah ninyau bor dari ninyau tang dikimati jogi nongilam nggak ngasih orang yang ini bahwa kasih udang ilam kan udang ilmu
Baru kita suruh. Nak raya baru kita lagi itu. Hendak ilale kita benda. Badnginnya ile baga Jong ka benda. Khadc kabar bila buat ketik Khadc terkejut. Nasoram ni wasan bor. Wah, benda mula benda dawa juga jatuh real. Kalau Ploy bernau yang uniform juga BJP. Banyak kenal, banyak berkenal BJP. Banyak benda dawa juga jatuh real. Uladan way, usama ramba ulai yang kabinet, yang kerdan minister. Nak benda di sudah jatuh real. Nak kata wat nunggu. Padahal dua jengkeran, gilai banyak keliang, away ke buat. Kabas mosi orang mengajar menjadi dia pihak bagi paria pra. Hagwe longiem, kasih, lalu nyau, maka jingir li, kemudian beli li ajar beliau. Kepala beli li ajar beliau. Kadai tangga identiti yang snap kejumi. Lalu Jong, nak politics, hari cie nyumut. Gara-gara BJP, gara-gara UDP, gara-gara Persatuan, HSPP, gara-gara Sorkar. Aipor election, yang harian lagi nak untuk election pemilihan show. Aku lihat. Final jeng beli katanya. Apa isu yang dibuai? Kita kita cuma yang nak beli di bawah kata. Ya pak katanya. Lapion, harga kerja. Bersama susi orang dari ini agama di kita berbuat. Kasih lingkungan saya buat selalu apa itu dalam diri. Negara seperti ini, jadi tangga ini, tak identiti ini, bukti kod nyamper, buat ngihap, buat tina, bagi benar. Ya tak. Ia hanya kami. Yang ini solusian sebagai muslim. Lalu bukan berbodoh. Bila berlalu, Prabowo jalan di silap hari ini merang saudara bersama. Harga bodoh bang tak kere. Undang elam jaga Shiv-Sena. Layak badalai Taïew. Ini khad saulat lot diberi oleh orang. Yang kan, bab kejiban pak itu. Negara orang kawasan hampir semua. Bagi kaplan Jong Sorkar India, kadai kaplan berbenjana yang ini kita lepas nak sampai. Bagi negara itu yang saya baru orang, boleh buat jadi. Kumno mengikut persyak yang dikasih ketika kapal away ngomong slogan non dibayarnya aduh dia kau catatan aduh benar baik senggur gitu ni kini kecil pemilik ini kawan nak kini dulu di kermen bagi singa terkir Dorbar Aipor ajar Khadc How November, hani live public November. Nia perkara, no ILP, no rest. November. Kapan dapat Desember, lawan kalian Christmas, I di middle of December. Dapat Januari, sang sayap di lebang kenal. Boy, Februari. Election sa district council. Kasing buong ngama nilmay ka LP itunjok bundo KLBC na kakaseng. Kata yang kecil klepit, kecil pam nilui, kung kecil klepit, collective amnesia, kecil pam klepit. Kalau apa, sup berpenating, yuk magsaya, hendak ya berpenat yang ada di dalam. ILP tang support yang ILP setanah nuklah LIT galim.
Ai bernikah kandung yang wat ai bala CAD la syai belum YAP layang ba idai berdeng na thong na juni namarkan syam syai la syai kukrem ba ada ba dan ka Hindu vote bank politics ka vote bank politics hari ini kan Syadila ini yang kau governor bermusuh berbahasa SPSNA Ustaz Khadc Ispat udah tua so presiden dari dia berubah Hasan Aipor na kinonsyasan berbahasa ila dewa ki refugee nak bebas kijak mereka nak apa pintunya dia kung para non la kung para ni ya ni report Jong SPS na namin semua ano ba situation ni kalau serius ni kan ya kecil pada namun si bukan politics cuma ini political issue lalu kita yang ahli nak berpat minit pinlet bau dei bakpol Henry Kenmau Baudai ulangnya of vote bank politics, victim of vote bank politics. Balik rumahnya of vote bank politics. Nabar ujogi uya phare apa? Kecil persian phare apa? Ukasi buat national party, buat regional party lah phare. Tukar. Berkharap dia hanya sosial dia national party. Lalu unggul Kongres, unggul BJP. Nak tahu? Hadiah juga dua ini orang berbuat. Bila dua minta saya kasor jonglah, kasor pak, nongwa jong jalan jadi. Nak tahu? Kita mengiang di minority. Kita decide, kita kirai. Menurut ban Jong malu bernikmat ini sebagai Dorbar. Kerana yang kecima, Ukraine bukan malu yang kejat melindungi lada niam sang berle ayai mentah. Keforban politics kapuncur itu, kapuncur bagi bayi para kejat itu, tinrai bekaloi itu. Jangan tahu. Kecil bumi punya itu ada saya yang lu yang ikhtiar ada sejarah. Kemudian dia sosial Indonesia Indonesia mulai lagi berkham dawa susun ai lin yainya ada top. Bagi nama dia bukan politik jono lah dia itu kita orang yang ya dan berkala bayang gimana kita lagi ni kita komandan perung iki kar yang serai ya itu gimana perlu pedang baru minum ni kita ala jobari namsyukan Palestin kalau pedih agam bangga kuat berpikir mau arja kala ini ngara dah ke German motion berbentuk yang diinginkan di Dorbar media kapan lipat yang cepat Taïew tapi kenal kadai ke history bahkan meningkong lasanya ini Dorbar media nomor Emily dari UDP NPP klatur Syakhamir Jong speaker nilai kejok benda tiga lagi lagi ikhtiar nilai kata benda nak tahu hak jaga menyapai khidmat manu unu pop unu peduna pop ai semua ni bawa wilayah bagan nadu kita pedih bayi bang baban hadu kita practice good bank politics hadu kita boleh syau persakurim nak kibai pagi jelas baru orang ganti ai piang banyak lepop ai piang banabar ni lepop nangin barat ba ngin siamnya karai bangin day temai dalam pasang nari yang lebih nakrem baik lebih hampa bencin semua
Hendai ngakwakan bang hari kerani balada Khadc Taïew ke Jong kumno ke Sorkar India Jong bakat wanra bakat hapakat kita ki religious minorities na kiniam boker mangingin dai kan ki religious minority nilai ki religious minority nomor bulan ini lo Kristen bagi badan hanya masih tidak religious minority nilai lagi ethnic minority kirepat untuk menurut jalan bagi nilai lagi linguistic minority ketika jadi kepada hadu benda empat yo jaka agak kena bapa Jong constitution negara merepat nilai keligian badana ka India negara parlimen dari India kaum sekap yang ni day ban belong ya ke international issue ke issue ko ka kan fight match sani lara kari India ka besar ini kadang ke UN besar ini bagi net patian yang dihang di UN bro kan mau hagi Islam kibala dia Nila dapat lagi hakinai spa, hakinai pulai, yang International Year of Indigenous Peoples. Kan, sedang situluk Jong ki Khadc Taïew kebagian Taïew ki Taïew. Nak tahu, kepercayaan Aipor ini, bagi dia berundang dan sedang nak dijalan Jong ki nomor ini. Bila Jong ini berparti Jong Legenda, lengkap bagi EGP, MNF Khadc, bertiap ke jengkang berdawai kau, Jong ke jengkada jengi naumuri. Regional pilih India kau senang bilang bangka option bermet, saka UN oru, namar kadai kau hok jadi. Bahkan mau, nyimsi melong di bawah India dulu kemasdam, bilang long tang hadir bagi lasai instrument of accession. Lalai kata juga instrument of accession, figure them. Lagi buat joki, niru itu dan lagi saya joki yang constitution kepada syukur ini. Maka kau nak tahu, fasisian, ketemu dan jiksan dan joki kepada dia bersama ini, kadai ke identity joki, kumki kuni muda. Lada pikiran politik hari lain hari. Lada pikiran niam hari untuk surat logi hukum baran dan kami bangga api logi esok ini balang semua. Nada sing bunkur ani sahu jatam di kasih. Tang gawe bande esok ini kata ada kasih identity. Badara Jong kari kedan mu jimur. Bang Jong kari kamu tu bagade kamu ini. Bandi, banda, semua berfikir dan sekong. Kemudian pun, ini cakap, no CAB, no CAB, no CAB. Islam dari mungkin utara kemudian pun. Nation kan ngomong itu ngomong dari saya nak MVP. Nama beli, bakal insal ya ke HDC. Kalau terigi bil yang pas nak ke HDC, tanda dengan seal kalau minta, ki leader Jong jogi mengucap, bimil lo kapten sama, ki bron ke respect, ya ka autonomy Jong ke district council. Hendai jadi ke Sorkar kalau minta, dalam NPP, UDP, PDF, HSPDP, ki yo berkecat, ya ka ki HADC. Apa menunggu kita tadi? Jika boy kalau hotel kalau Jong ke France, nanti tu apa menunggu job? Menunggu kalau Jong dan charter. Ya le, kami baru mudi hari India, tu tim lupa panggil rem. Hari ini kita naik ada Malaysia Delhi, ya semua yang jumpa ke air jumpa Kongres. Hadir itu lively di konstitusi dalam job ke Kongres. Lain mentapa dengan terlok dan soal kai wong lah
Mari pas ke CAB kalau ya Hindu orang kau ke India. Bat kali kamu ke orang rambak ka bukan politics ke BJP kan nak berkat bukan rem akan di election MP ke Banwan. Nak kata kan jing perta juli kalau dia jing perta hari klar. Kanung ki ke BJP kan belum ain di tadi. Kontrak sama itu Dr. Danutim. Siapa yang dikoi? Maka sini kan lukaan. Taïew kumu. Kumu orang sambal mana? Keep light kan nak North-East. Keep light never light. Nim saja. Kadang dia kita kan nombor ini. Minwan akan tim tahan luka don. Ini pun tunai lagi jin pertanyaan mudi, jin pertanyaan kiwai, jin pertanyaan mentah ya kan MDA. Jadi kalau pertanyaan mana? ILP kadang tangkata. Wat long kum mursiang, long kum miau. Mursiang wat bon teligiliti. Dah dah thai ulang mana su kem ini. Kamiau kalau mana? Ada bel so, ada bel beliau ke kimi hijrong ni. Kanan bon boy, tangguh gelinti. Nak bertanya ni, tangguh gelinti. ILP. Dia kata, simbol bom, wedding perlawanan we. Kejikir ke borban juga BJP mentah India. Kalau kejing men juga hari nong India. Makin mana kita ke Hindu na Afghanistan, makin mana kita ke Hindu na Pakistan, makin mana kita ke Hindu na Bangladesh. Kejing men juga. Kumot kemen na mami khasi, lalu khasi wan thai na thina Bangladesh. Orang Russia na mami kemen. Nomor kedua. Yang jumpa syak jadi hasil ini, kau dia pusat yang bentakan jenayah. Susunai, kiami nanaris, mina Rusia, mina po Mizoram, mina Nagaland, mina po Nangkai po Manipur, mina po Sikkim. Pada pusat ini, Henry kira dari dekat jadi kup nar ladat yang daya di kila don ILP. Ukasi lebih kuat. Baru Malaysia, baru Mizoram, baru Nagaland, baru Manipur. Ukasi lekoi lanjing dah. Kadang cinta mentah, apa lagi? Lepas dia terus mentah kasih berpolitik. Kalau ILP kalau don Khadc Council, duduk lain dari umil, sejak naispa sanhua. Dan itu kita history itu tadi. Kadang-kadang Constitution of India, pek paragraf apa kata keren ni kita. Paragraf apa kata. So paragraf 1, clause B, the governor may make regulation for the peace and good government of any such India, and any regulation to may repeal or amend any act of parliament. The regulation ka ain government how governor kan penjat yang ain juga parlimen dan penggelar yang ain juga parlimen lawan room hapo United Khadc Hills hapo to por kan governor ka ain yang ain juga state government or any existing law which is for the time being applicable to such India. Sutana governor hapo to por di Jairandas Galatra new governor ushimi di governor uthai yang kata regulation yang about United Khadc Hills Autonomous District hapo bracket application of laws lakhang bracket regulation terkait part sanhua article sign yang kata bill yang kata regulation sejak part sanhua April article but ketika anggo all regulation made under this clause B of paragraph 1 of this paragraph shall be submitted forthwith to the President and until submitted to him shall have no effect. Governor Ulay Bharesh Delhi Khadc Rajendra Prasad the President Jong India Mari poi haka laiterik Jong Benaimi sejak naispa sankuahan uang I assent to the regulation kata an mukau governor kalau long an kata application of laws but hapo kata application of laws kita aspat tang terlikit ki an juga Sorkar korek
Ini kita ke angin ke Indian Christian of Marriage Act hak praspa nyukuar kepada district council kalau terikam yang kata kain maka ai license ni lo punya thok hapo khani hari ke jami ke terikam pat ka ini kita ke angin ke ai dan hapo kata ai ko thau gobernur kini ka ai ke badan hani ka ILP kepada thau tau gobernur thau yang ai dan hani but handala on Bengal is a frontier Regulation 1873. Dagata lathawi da ILP Harunishal, dagata lathawi da ILP Hapo Nagaland, dagata lathawi da ILP Hasikim Hapo Mizoram, Badminta Hapo Hapo dan Hapo Manipur. Lalu kajing ada, lalu kita gipo, lalu ngintip mengadap kita ka ain hadis council. Jadi kalau kita ngintip mengadap kita ka ain. Diktat indah apa yang lalu siam hari ini Julai ajar Khadc. Nang syom hari ini semua sulkum siam ki bil berosobang kami Jong siam kier ki bil kontraktor ki bil bansang ki jingtrai ba ada itu special assistant. Kau biar kau tengok sendiri wabah kita. Asal penting. Nang sanyi kita ki bil artayo kimlut, laitayo kimlut. Jandap sinai, hoi kita kibil, lapulanya kibil jadi kontraktor baru, sakit file betul ini, start mencium kue hadir kue, aku yang sekali yang pergi kata kue file, makin dit, pada kita file keren, yang kesiti kawan naga Sorkar, kawan naga Sorkar ni Meghalaya naga kesiti, kawan bukti, number DCA kawan government Meghalaya, District Council Affairs Department, number DCA 47 2016. /118 dated Shillong 19 April 2017. Kawan now Sri W. Rathap, Under Secretary the Government of Meghalaya. Kasiti na Sorkar Meghalaya, kawan sa District Council. CM humula na uswa nga, nabu yan yung file sa ganito. Alasay ka file, pagdang siya gibil ka lapik, pwede na rin sa napuliya ka ni Kasiti. Uniw Secretary, Under Secretary Ho, siya kilay tali ka District Council, Khadc, autonomous, siya ka Garo Hills, at siya po Jai Hills. Subject 1 of the memorandum seeking legislation and implementation of strong and effective laws for the protection of the rights and interests of the local indigenous people of Meghalaya. Sir, in inviting a reference to the subject mentioned above, I am directed to forward herewith a copy of letter number Paul 225-2005-163 dated 30th March 2017 received from the Under Secretary to the Government of Meghalaya Political Department along with a copy of memorandum number HYC CEC CM01 dated 23/02/2017 submitted by the Mynjur Youth Council, which is self-explanatory for favor of your information and necessary action on the issues concerned your respective council with due intimation to this department. Khadc memorandum Jong HYC. Yang katakan memorandum Jong HYC, Maria P katakan harap paragraf ini kau inner line permit. Anjing taktik macam. Tim pakai district council kadang ke board yang inner line permit. Hanya tu board kalau depan yo presiden Jong HYC baru buat Jong Khadc hadir mengayo mencoba ditang sikit kita langsung tu dia rambal don kaan haka kri jemu haka mobile jemu don kian jadi itu tu kasih ni kong nong la nong ini kong yang kian pingai ni sikap orang gaya kita yang mau advice saja baca dari uang kau kita yang mau legal advice saja kan gini jingkit jengki ay ini saya jadi real benar kami ini syuki siam berai mengilang belek ke kita jadi real hadir kita buat jahil mula dia mula kubu legal advice siam nak khot ye buat jahil khot yo buat harwin kum legal advice dari executive committee ong ini jimut ke Sorkar Meghalaya ka pha ya ke nika jingpan ILP syagada council nang tak kini berarut kini say kini pada ajiom kini ke ai kepada tahu gubernur haka bala saidu presiden juga di India lain dari ibnai mi sejak kedai paksan doa dah kini lalu pengerkam ya ke ILP ajik taktik menjam
ban borka district council ban thao yaka ILP omne ka tahu bahawa Jun jarin ulawan na yaka na Supreme Court kami dalam kami kalau kita berhir kurang kalau bangkuan keluar boleh nanti namanya pergi kalau late I case yo DC umtre ban renew yang pertakian jongkan DC Omen nama bahkan ini ada tahu gubernur cia jalan naik pasan kuat kadang hari ke Eastern Bengal Assam Excise akan hendak sipo kamu akan dikatakan keterikan laban ayat kita pertakian juga Kani beri balik cumpi dah kau, baik kani anjung gubernur, sejak kita sepasan dua kau dulu. Nau baik tau kita urat eka syahaikur, dapat syahaikur wong, kita roya saya kau haikur wong, gubernur, utraitan sipor di transitional period, membuat wong GMDC ni wan hau Jun, sejak kita sepasan dua, gubernur utraitan, tadi kini naik utre, nama terkadang gubernur masuk GMDC hau Jun, sejak kita sepasan dua, kekut no kejinglong district council gubernur. Nomor terkenal wanita, anda berkamu sejak naik pasan tuan berkutno ke high court hanya terkepor, mempada syai hagong, hoi kedai kunta, kependeram dia kata kong, gubernur lakut, kan anda berkamu lakut, kita ke United Khadc Jahis Autonomous District Application of Laws Regulation 1952 kelakut ke Sorkar Meghalaya sejak naik pasan tuan, ke api Supreme Court. Kalau mereka High Court tak berkelang. Napa isya Supreme Court bernum pencerong ke Supreme Court kau ke High Court ke berkelang. Gubernur ulakut hendak ain ke bau kamu ke nek kumane kiwi pat kiwi ain anjing taksi ke jam. Hang tak kalau konsep ini le kini ke ain bau kau gubernur sejak naik pasan luar kini ke tuk kemudian menyadari kalau sok detai kita yang di council. Ni tahu ke jabatan, ni bahasa Sorkar Council, nampai hukuman sama, uci minister wong, ke district council kan berbor bertahu ini kan. Wah usia ni mana explain? Nak tahu yang ini citi show uci minister, kau berbeda ni, nak hikai school you. Ya sekeren ni ni sisa, bafinan ni apa? Ni kan pemang. Yang sana dari population Norway, population po Amerika. What's bakal aja kata. Kalau aja ni jik thua kabar ben, kalau tu thungan baru hari. Henry kimtre ansai ni ILP. Nomor terkenal. Penpai semua hidup di mata. Syaka Sorkar ni. Penpai. PDF pada SPDP, yang ikhsan ya ke ILP, ke UDP, bat ke NTP minta kimpat rai. Wat pai semudi ada siap lagi jom jimbang. Wat pertah, wat perut kai ke kau berpertah sih. Ladat la protes kalau biar betul. Bahkan nunggu lagi kali jing pertah jadi mentah, kali belum betul. Ini Aipor Taïew yang kini ke Sorkar MD bahkan sanya ke bilang juga district council kalau pernah kami ya ke ILP Taïew ini Aipor ini wan biang hang yang menang kini ke menang ke dengar di laman perlam 10 kalian juga oleh keren kiparlok kipak kami dalam ini perlang sanlat, ini Aisyah berkosu, dan berlombiang. Yang ini ke meeting, hapulu! Ini jangan bernil betul-betul ini M. Aipor yung doktor dan yung kenal sama. Hapo Taïew, onu gubernur bonsai, yang kan ILP berapa dengan district council. Ini down. Wajib keren iklim jadi Jong, wajib keren bumi, wajib keren butai. Naga down in the camp, kekenteng jual HS, kebut high speed. Jangan lagi kita masih berleha. Banglawi kita ni kita. Kan MP election kelajar. Namshani ayah kau wero political party. Kani kakunhun jadi sengbahan. Kan bini yo MP jangka.
macam ni pilih what's the way? What's the way? You ni pergi kalau saya juga nama kau. Dorbar berharap parlimen yang ini, udah melak. Mau pergi saya berharap. Khadc saya di TSU, saya mau pergi UMP Jong. Dan yang lain. Saya ini political party, kenapa syariah yang political party? Tak mau burung. Apa yang burung? Yang parti mana kau yang buat burung lah? Lapor. Nih kita tahu tentang yang ILP. Kecemasan beri kalau jahat jadi begini. RSS benda kalau lom dorong senam baca kasih jadi. Yang BJP Khadc ke RSS kalau rom di dom di juga. Lepas pastor lagi kau di jadi. Lain doktor ni lagi. Serkai kita nama terkenal dan kan. Wei kau serkai kau tak kau jahat jadi begini. Kejimpian semua. Namun kita beri kritik. Kita beri burla kritik. Bila saya beri ke buang bah, kita besar beri kritik. Menurut an Jong kata, besar beri burla kritik. Skosi, bila siap diri yang dilombrau, bila dasar di dilombrau. Kita beri nanti kita beri. Nama kita jintuk, kita berom, kita tegi si juri. Kita grup ini. Ayo do. Ni besar dengan siswa. Orang begini kita berdua. Kita di enforcement ni kita lawan lagi. Masuk lagi bukan Sorkar. Lagi lagi kita kasih. Kita bukan jemaah ini. Ia adalah sebab ini tahu yang kan. Berkang ia ke Sorkar. Kadang-kadang kan kasih kata cuma Sorkar. Berjumpa pergi jaga dia. Mari Sorkar le, mari dua itu nak kasih. Hendak ke Patricia mungkin. Baginas boleh. Lagi tu lah. Kita syak ni. Hati nak ni. Kita pergi bersyak. Udah terlalu siap ini. Bukan dah sama siap ini. Dewan saingannya ke ILP. Ikan berjingkan he, ikan berjingkan red. Wajib pertai ini, wajib keren ini. Berarti lagi jingkan di haban kan. Dewan Dewan saingannya ke lebih. Yang berdewan saingan. Next, ini keren Munisho, ini keren MDA. Mudah. Lantai kena kecil keren. Lantai kena. Ini belum action betul kesenam. Ini yang ada kena lagi. Hadir Taïew. Koksu. Nagaland cuma. Yalah. Keren ini kartung ini perlu. Sangat ini. Berbinbiang di bos. Ini orang Asia yang awak piwan mentah. Kesibi kalau terikan kemajai. Sim seorang, bakat tu jadi diteri ke bawah jaya teteng, yang saja kau ini. Kita belum yang macam jalan Khadc. Kita ni yang hidup lokasi, Aipor yang besar. Kita hadu kata macam, yang lokasi yang ada bayar, yang besar yang ada di sertifikat, bagaimana mulur, bagaimana ada residential certificate, bagaimana ada birth certificate. CAD kalau terikan macam, macam kau perdiwa kalau ni. Kerban yang kosu, lek nalekat sedauki, video song sekali setang kindiat sin. Ulan jadi jikir dalam Malaysia, giu siru kasi, berkano lagi semua. Lek sedauki, ketiga jikir dauki, kenal dan hafal saya kerja. Hangini ini, nasihat dan perang memerintah dalam chief guest, channel chief fisher driver kau benar. Minta hak tu kamar jikir lawan dia su, dalam di Bangladesh. Inilah dia. Kan kau bilang yang mana ya? Cuma. Dia mengijak, dia ada sajak, kau betul. Kikun kau main, mau lah mau tu.
ini menjadikan takut. Lepas apa sungai takut. Tak boleh misi sedikit warga kami. Cenung pun lagu itu mah. Mentah kini ada ketenang kuparoy. Bat konrad sama liran Jong MBA. Lara kimsan yakanikam. ILP bertahu ke District Council. Yakam bintang tahu mopi yiptip tangga resolution kibakala biarlong RCN Assembly. Tangga resolution biarlong RCN. Nyimchini aja ke efisiensi jopi. Nama terkenal yakam bintang tahu mopi sign yakam bill bertahu ke District Council baru pilih tahu. Lalu sedang khadc dari pasan keluar kat ILP dan khadc District Council. Dalam air ini citi syukur lah. Hang dia syait kedar kongres ni. Kekuatan dunia boleh minta kiat ke ege jima. Ke khamaka ke yang CEV. Ke juga senang arhajar khanril. Kata kowe ka an ka khamma ka Meghalaya Resident Safety and Security arhajar khanril ka bau thau Dr. Bukur Sarma. Ketawa Sorkar Kongres. Pipan ILP Hausnem Arhajar Khalai Pipan Dokha ke Sorkar Kongres ke ILP Daud Seng. Pipan Kubu Aido mau sahaju. Jadi Pipan Dokha Aido Seng dun be fikir. Kalau kau sakit. Kani kan Meghalaya Safety and Security Act. Dia kata dia beri ambil banyak selamat jemaah. To ensure enhanced security, vetting of the tenants, and to ensure the safety and security of the citizens of the state by implementing anti-social elements. Ketika ain keberkan kawan kiri datang, na Bihar wana ini memberi berkang yang India. Kata tanda beri ambil bila suku yang akan jemput jongga ain. Kani kata kan preambul kalau anti social element ya kata dia ada dipulir labiang. Kani kita jikir bid. Ni so tamba tambang ni berpuli ni dalam ain sundar. Kau perlu ni kan ain hari. Section ke khatra. Khatra ke subsection A ke clause E to facilitate the entry of tourists. Berubah perkelan kasih, bapak. Facilitate the entry of tourists or visitors. Ban clear di jingrung jonki nawan cuma pertai dan ini nawan san pertai saya jelas Helmda warna kanu jingper ya kayak ini. Hakan coba step arhajar khanril. Nanti kita tahu yang ini ke CEV. Dia. Waktu tahu silak, cispa nyopolak. Nang dia bukul wong. Welcome to Meghalaya. Ban bensuk. Handiri hadu benta kita kisah balang yang pertama keluar yang dengan entry exit. Utau mukul sama, upetrek kalau konrad sama, para sama gele. Jadi kita persiap dia armut mereka, oi hai ni apa? Ia dijemur. To facilitate ban bensuk. Kedua susu kepada kuasa dunia. The facilitation center shall ensure that no Indian shall be put to inconvenience or restrained from his or her right granted under the Constitution of India. Di facilitation center lari jangan mereka memanaya berdiri di kena India
Ulang yakunu jingnya dari jingkana hip-hop tiba kena ibu aku hari ini rekam secara berbeda. Kesuwen itu disentak di bawah tahu kita dokter lu dokter lu tahu ini kemudian nama ham apa itu buat berput ya ke room kami Jong India. City Resident and Security Act 2003 CMU 2003 Cispa hidup pulang kiwan jenis facility nanda sakit itu berapa kau dulu jadi the rules the entire act accounts for the rules kau dulu the rules come alive document to be furnished by tenant existing tenant or a person entering the state for the first time udah beliau orang semua kena kita sin to the kong kini bijik kecil sekali entering the state for the first time with an intention that kajing move to rent a house for 1 year unit or residing in Meghalaya for employment or education or business business or any other purpose unwan lain di dikot kita nama dulu kata mereka entry exit nama kata daw hagani meski dan hot ini saya halang kiba kerjaan yang doktor hukum bagi kerjaan yang berat pada kali Sorkar LDA kita minta bahwa berpentekan yang boleh kita yang ILP kumdukan ILP kalau besar ini harga arfumai harga arfunyau dari Februari anhajar kalai Wayu MP Wayu Sabil Ali MP Jawa Raja Dorbar pilih kundi will the minister in charge of home affairs be pleased to state what are the reasons for prohibiting Indian to enter those areas minister Subhaban Juba nagalugan daw wala kanya ginong India Bandung sakit tu dijaka di bawah berdan ke ILP Parliament Juba Minister Wong the main aim of ILP is to prevent settlement adik taksi ke macam jom ke ILP kalau mentang jaga jiwan buhai senang Om jom menderin sebagai India dan dikau by other Indian national Kita waga jingshar kay hangi yimting yung Bangladesh yimting yung buhay parubari yimting yung parano India. They don't know. Influx yimting yung Bihari yimting yung Punjabi yimting yung Bengali yimting yung Madrasi yimting yung pinabana mataan kalabyan. Hangi kadang kaan kabanya daya ni ya kejungitan manginig ibarit pai yung new Arbian juga India one room shani support Meghalaya hendak nilai kau bunuh kau biu siapa kuliah the main aim of ILP system is to prevent settlement of other Indian national in the state where ILP regime is prevalent in order to protect the indigenous tribal population. Nagabanta banyada ya ka jimbul pa Jong Home. Ilang tangkat sanlak entah. Natkara hat banyada. Nyim ya kan ne si ebi. Yi kren tam yung ni bodan ha ko di lejong. ABC ni. Semi bergeli kacari. Tam yung ni lagi kan ILP. So yung tahu si ebi le tan ya kren isu. Yi don kam si ya kan ka ILP mentang banyada ya kan hat sanlak population jogi si. Yi don kam naga dawi di kota bursin. Wat nyai ke Sorkar India, wat nyai ke Sorkar Meghalaya, ko bang armu ki khona biang kita kata ke buat sempo ko crowd nagataw ng India overflow community tani biro labiang Russia or point masili nagabanta jogi khasi ipnar dan don kam berpiakan mau beli ko yang kan mau beli ko itu kira sango na kami yang koso jadi sango na Sorkar ko kay long year ng sem ko badit long ko sup pendang no ko long year
Long Sem ke bahe, ia kan jadi rebat benar. Port kan siapa dengan keren sibut, bila sudah kita, ini kan kam show dengan kam ILP, bahkan ILP yang kita hamil ibarat kerak sana. Mereka saya ini lesai Allah, yang Aipor Taïew, labiangan. Din sitayo itu gijakan di bakam jangan nagalian jangan belum dia kata kepisan salah gerai seperti kosu lebih pagi bos dia yang buat di kawasan nama dengan Aipor Taïew yang kita Sorkar kau kalau mentah kita bagi tempat election you know tidak mentah UNP tidak NPP PDAC PDF tidak ketika NPP tempat nanti nama 50 you can lay Sorkar yang Sorkar bersama Aipor ini election Aipor ILP Aipor ILP what klub jadi kekosu Khadc sek halang saya kandidat saya pertama di MP dan kam lagi ni saya belum dan kam lagi MPP dan kam nama kam lagi saat kapok parlimen कि ब्रेक बन के निकाल कि बस ये जगह जाए ब्रेक कि बस उठो ये लान data gaya politik naga jauh ke mau ini kue ya keren dalam sejarah ke politik hasilnya dalam matang jodoh orang pertama dari bahawi baswell baradhon kapten sama bidilindo baripel barapan bahawi dalam mat ni kita malah yok jing start yok jing shempan tar ya slow panggul hadu kata balai kai yang jai berdiri minta disi nimsha syu berdiri kani berlong yang sasisi dalam kami yang sudah kita kami ini kan long hanti ko hapulu ground ketiga bapak ni hapulu kani men ajimit inde banong barumit minta dipan ya hal halai beri Sorkar berjuang asu ni kan sunjuk jong kita makor ni halong hentai original hall halade you go la atari Arji, Khadc mesti. Kita nak turun lagi jadi fair sobhayawan nomor ni jadi beri sakna dalkam yang kita baktur wan Khadc terik Khadc halade you go original hall. Di koalisi mana? Tadi kini aja boleh pi. Kalau kita kan mentara, aja kita khawat. Yang kini kot beri yang ketukar rule orang yang kita semua. Kita wan first time sudah dia. Akan bahan kita khawat kelakasi ini yang keparengu, ini yang kita khadpra dingeri, bak kita khadpra line, or talk of beri kita Meghalaya safety and resident security akan jalan beri. Banda berdoa, I don't say. Lalu berkhot, yang kita segmen ini lagi kan semua, yang control. Ada kali kan ain terasa, ayah. Kalau ni pikat air kan jawab air pinggan cong, jangan ni kan pintar. Kan air pinggan ini, tan kan air pinggan benda ni kan bor. Kini kan section ke south, kan ini. Penalty for crossing line without pass. Government kampung ini kan safety jom mukul. Bahak rut pisang di pola dan senai doi ke 3 point, doi ke 6 point. Nak bertak air pi, senai silia sitam jerong songkoi berlabia. So prohibited who after the inner line has been prescribed and notified in accordance with section 2 of this regulation goes beyond such a line without a pass shall be liable on conviction before a magistrate or court to be imprisonment of either description which may extend to 1 year or to a fine not exceeding 1,000 rupees of both. Cuma up Jongi ha kena para uyotia bawuan. Udah ada ILP. Utu bawan cuma dia udur berburu nak kestimu ILP. Nomor banyak kabar run cuma dia. Lepas ILP syakem sasep sistem. Tangga ILP kan dunia kata kan. Kini kan ILP tahu betul kalau film dunia. Tangga ILP kan prosecuting power. Ini unang sama di usung itu mesti terima upaya piwai. Kau bim dan buat ini kira jauh-jauh hari. Apa? Khadc Council kan Aipor. Ini sengbalan. Khadc Council kan Aipor. Jalan Basno. Khadc Council kan Aipor. Ini but yang BDP
Yung no revom dan ILP ni alam kapok kena dan set sistem. Bukan sama wong kuno hak tu meski orang interview notice. Wong ILP is 100 years old Lord. Kalau dia susah sistem. Dia best kena ini. Kali the beauty of Indian Constitution, yang beauty ni, ya Constitution of India, wah kaya dah yang ni written by. Kali Article 9, subparagraph 5 of reasonable restriction. Kali nama kata dah, jika ILP, usah hanti udah setri, IT tiket rupiah ni, efisien, untung norong sini, nama tang suruh syakam sistem, apa tahu? Kita kali ILP. Kawan ni the District Council ni ada Shna ini kadang Hamid Jong Konrad Sanma lingba Aipor lingba ban Sanbor kiwi grama do punya SPDP kita Hushmit ya ka yo Konrad Sanma kadang anggota kinishon dan pasno nasha bodoh. Sorkar, nanti saya kat ILP saya, bagi kat kasih lineage bil kembali, kawan kan, ya kedua ketika si, cuma lagi yo lu tak tu piali. Ini kau ini, kau ini ketika si kopiat, kau ini kau dokan, kau ini kejit kau, kau ini sakit. Nong kan ni kini nong tre, kini kan nong cuma. Lalu berapa jangan beri dong ini. Orang si memang hantar nama betulan. Ni kau aman pendek no, yang ini kan jingga dah yang jangan beri. Kerana orang isu kan jingga dah. Ni kau aman ni keren no, yang kan jingga tiu, yang kan yo pekok, denom. Hanya tu yang kita bersusi berjalan ni. South Park keluar tinggal, ada Sorkar India. Yang kami kaya, lingba kami boarding ABCL, ban air berduk, ban air light air berduk. Kiwi state ada penetrai. Kami kaya, ujian sama, power minister, South Park keluar, dan ada tang 10% dulu, South keluar, ship 10%, lagi kontraktor kasih nami non, lagi kontraktor garu non. Ya kita tender condition mahal central government kabasut open air ya kita ki close hadu bomlong shu local contractor ban tender hak hak di mana bah wan company mana bah kong san 4% nabab naga naga South Park keluar rupiah 100,000 kilo ikan traktor kasih kile high court ke IST order ban bit nom berduk nom ya kan ni kan ai sebelum paiba banyo yang kata lain berduk yo oi haiku nama bakwa yang kata 10% kata kan ni kecil besar nak kata dah wong ipi pagi kini ke angi joni boleh simone ai boleh ke confederation of import kata import tu bentar jadi bentar badan jinjau senang sakit dia kau kan sepoi kata import ia kata bukan poi mat kata ke shanghai kiti jo kini ke argot ki parti hai NPP but UDP wala kai kata ni bimlash per PP dan bithame wala usah persiasi ini set score ya ka sarkar nak persiasi ini set score wala ka ILP ngomong bapol mene CAB is a poison, ketika B, ILP is a cure, ketika cium. Nanti sekonsel dengan B, menisai bapol ni. Kenapa B? Outgoing CM, menisai incoming CM. Bapol jangan lupa. Dan kita lakukan pembaga kita dan jangan. Tulis boleh. Buat lagi sebelah berperodong hak ganti berkular rapi bangin nomsong teliti nyimpan orlo hak kau kasih ya gaji ngateli jonggori buat ajak meruhi berangui kikatnya keluar tam kikar pangolesi mentah ki arteman bandung hak ini kilung kibaye ki jongi otak hindu ngene pasang ko bakala buat muslim ro namar balai kan semdan kano
sikhang yo no priu bon kalaniam mentau nei muslim la sai la bandeu sing one hand dia and dollars came ka citizenship ka jong un kalabiang niamla ban khang yang kata nata kadau ri ban kajet ka jong i ka don hapdeng ka jingma ka bakrau na banglaru don ma na asam ki ap kita ki saupho laktan ki ban sabe no ki ap khamang bandrung hakane ka big hari pe ka jong i la da menta ngin pentri kami ka LP lani upat lada mentangi percaya kasih bi bagi dam jingma ya kali bakajet beriu ke jongi hato kini kita khar kibalang rum kita hato kita jingma kapor kala kerki adu kata-kata bagi kerban nak Sorkar bakal dari kapor penterikan mo ya ke LP kinang bak LP kelak berniada ya ke jirong kerbang ke jongi tunggari berkajak beriu berakui parari kawai ke sekolah berkersai bakat ba ka ILP kadang day tangka isu jong kisah balang nginopoi sa kajinjak ngakwa banang ni sakmat ka ILP kande ka isu jong gari berkajak beriu berakui kinang iyo kinawa ILP ki MBC kinawa ILP borok ki parti kinawa ILP borok buat Gabriel nyap undawa ILP buat lanang ile kunta kadai ko mo ba dang sila tam stay yo ilayo eka KLP hamne kapor kande sur option handai kande ka solution kapor solve ya ka jing jong kari buat kajak meruhi berokoi kesai por kaya ha kajak meruh berkata kaya kinan altli kinti wei kalong ba nyinien nyinmi sakmat banyakun banyada ya kari arpat kalong bangin syong kelikti bakari bakajak meruh jongi kanjano nyidei bersim ya kebanyakun banye hane hasra pakai Mynjur nabi kata nyinien ya kebagyale nimlong sya badlong kelikti syukurat kawai bakakwa badong ko Sorkar hapo kajing alam jong korat sama ngidam jing sanya api kajing kali dalam hato hisanya halani tangkawai kebagi kuat barang kalong kajing yada yo pai dari kandai ke polisi terikam ke jompi pinot kan terikam dia kata ngim kuat gay ni kuat api baai bakajing yada yikipat kali kandai ke polisi terikam ke bahasmat jompi le ya kata ngin burom yapi rela phimle kata mat ya kata thuma Magkuasyo at siya kapor kung mag-iong bakal aslan kung bakiran kinurang ba mana banginday bagi sakman kung unong ilam jang koso masya kita gawai ngin nam siyang kikti ngin peteng niya kanya kajing aki hakini kiski kabalbon no ILP no rest no ILP no ILP no ILP ngin peteng hadu bakari bakajak kena kajongi kanyo ang ILP kang akot ngawel sa season 4 ya baro kisah balang apa jang kaprin ya trek ya baro ki pongal parti bangin ya tali mentah kanti penting kena bakal lawe jong kali bakajak kena kajongi kan singai limbah ILP Sorkar India ko BJP sangeno kahir tma ya kanti penetrekam jong kali India sangeno kajing salah benpen kela ya kesengsar segala rupo di India totip bakajak penuh neutral lada kahat pendekun hadu bandakun ngin defend ya kasiklar ngin defend ya kan wadam san bui thala benpen keluar ya kesengsar jomba di India nyintre bandan hakata ke India jin pos ni utampi bakalong ke Hindu tua India kinung ilam jongi kisoi berkari India berlong setelah ladaki berkenye kata kamde isu bangi jawari bangi berlong maairi bagi yangi denam day ladaki berkenye kaiwe lalong kebapane klan jubo nangi berkari India berkaji BJP kahapal
Ladaki penkeng yang semua balik pasok Jong Taïew aku apa kerjai bapinyo yang ikut kali kim dawano lah Jong kali apa kum kali kapor para di lesi nalayan kami menubala kontep bagi lesan selain kita sehat lagi Jong kini King Kong Salamat kasi kin kamay spa bakin hesay pan nakakambili kikawpot kiniyak tron suki banyak kebalangan kasi ebi dangla baki yang bendi tindak dakiri widri saya sengrang kamu saya bakaliar syaka Sorkar banyak kebalangan kasi ebi min pendak cuman yakin bendi dakiri widri no ALP no ALP no ALP flash board siya jango kecil penpera kebagin penpera na kalian kosong